Alala mai ilalo ai awa eke ika ila uku walalo. Alala mai ilalo ai awa eke ika ila uku walalo. Ile fel wa ye lungo awala tele vavave. Mafai le ako motors and mechanic vai tele na soani mafa ma avenga mo oe. I au nanga nei. Fa mai no le swa usui no fa ma swa usui na atso le afio lo tavale. Service no lo tavale amata mai la vai tavale la iti. E o events ma hilux. Mafai fo yo no lipe le ako motors ia fi swa o lo fa ngai nei no fo anga tau business. Fa pe ma ota malawa. So ta nei lo le ako motors and mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono fa, o le ona o tasi iwa fa ono, mo nisi fa matalanga. O talaina nei la mātua o nanga mo le whawhaingo whea ino la whoina mai o tupe mai atunu e mamau. Le Loabay e-shop e whaingo whea e taungo whea ai toe vave o na maua. Mātua te whaonga ina ai telefoni whea vea ai le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātua tautua asia nei le website www.loabaytvradionews.com mo nisi o whamtalanga. Se la fo mai sa pupe le Loabay e-shop. Ole a foi. Loabay e-shop. Loabay e-shop e whaingo fie, e taungo fie, to e vave o na maua. Whai olo e tau sa i dio ni mea whare le nei maanga ta wale wha atotonga ino mota malawa le motonga postry and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa iei lo mātou to mai wha apitoa mo le whausio so o se mea whale si kaili wha ona po nei. Pusa tū, pusa lava dressing table se wheti o ata mo enga laulau ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo maru ta puai. E mo whai fo ino mātou so ani mo le wha le leo so o se mea whale ua wha le angaina. Tau su ino kava ono foa
ta vale, puse nua palapala, whaalelei o lau pidiati, whaapipi ina o pola mata poleni mo lau ta vale whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ana tongi online mai i so o se atunu o raro langi so o sau whaatau mo lo ainga, ai mātou te kiriva ina i whaita to o lo mota ma lo ainga i Samoa nei, e se fulu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale e iai ngā whaapitoa le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana o ngā tau mea whale. Asiasi nei loi na mātou i tū lau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga. Turn up the radio loud.
Java bilang zarege. Ya, se manifestato fa fianga le ua luas fa minuto te ene le tula ia etolu ia ile tato to tua matato ona nga foi le nei foi ava ngole afiafi ia a fai ia ona fa fonga matato tunu ia mai atunu e mau ia mai lato ia olo fai ia ona ia foi ia itonu samone Lo fai nai matua na tau sai no le longa Talo fai ile nau ia manuia ma ia mau selu manai oh yeah a ole nei wa misi atoa wa felua ma paani ali o ia mai oh la 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 se tu ia na winga se tu Se fa mole una me uma ele ai no ainga Alrighty now Kola wasole mo uma fau fose au ala fau kuai ile fangau se iku u ile fa apu salalau ai se ifa au ngalo ma fau fau awa o wasolanga ka ma fa ye ma kua o le fue male sa sai ba u ile fau kua a o wasonge se ifa se swinga o le new generation wa nga o le musika e ale fa alo male alofa la o ile amatanga Na faso atua in matua e kalesia matutonu Se futu ile peni male api e manuiai Samoi na lumanai Na osina utapa manatu ila Yesu Ia onson feano pani Oh yeah, se tu ia na winga, se tu ia na fica, se fa mole la mea uma ele ai no ainga Oh la 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 la
Tula ia e wha i ona minute sfulu ma le iwa ia i le nei fo ia vaenga fo i o le afi ia te tonu na tele ni se na tau ia ua mawhai ia ona se mo le mana vonga luenga mana tuanga i lunga le tato wa YouTube channel ia mo le tau tua tato lo pe le olom whai ona e mai mo mai lunga le tato YouTube lunga le tato Facebook ia o le tato radio app ia po ole mfai fo ona e mai mo mai lunga fo ole tau tuana ia le tato lo pe ia tele vaenga o lo mfai ia ona wina tu lunga tato penga so ta inga po tato penga te fai langi ia awala fo ole tau tuaina to tele tato tunu ia a oanginga i lava ia le tele ia o vaenga pe ona ia tonu ia ole malo tele America ia ile mafai lava ia ona si lunga le fai numero la to wa fiel fa mai ia ai onisi vaenga Leo se vai atu i tonu o London, ia po o tonu o London. Leo lo o mawhai lava ia na whai lava ia protestar to tele lava ia o tangata uli. Mana tua lea lava o lo o whai lava ia so te e mawaenga ne ia mo inato. Ia mai se lava ia le tangata uli ia nei tangata papai. Ia ai ia istasi o li ia me uli lea sam whai ona ia so ani istasi ko ia li palangi. Ina i mwhai ona sefe mai ia lona ola ia mai tangata uli sa tamwhai. Ia e wha ole oti. Ia o vaenga la nei lea wa mata ia ona me vesti jo tele tangata uli. Ia ai me se lava ia ina tau e le tele ina wha ilonga lanu i tangata papai. Ia ai e ia ila mafo ina i tangata uli lea ora mwhai ona fisosoani tangata papai ina ia mawhai ona sefe mai ola tau ola. Ia mai le la matia i fo i vaenga lo me vesti e nei ia le to tele ina tau ile ngata tono Amerika. Ia o tono London. Ia mali tele lava o atu nu ese lo langi lea ua ia ia le tu langa nei ia ole wha ilonga lanu. Ia po le whailonga tangata fo e tele ina whaingoa ina fo e tangata anu isio tato tunu. Ia lona winga o vaenga na leo lo vesi e tele ina tau mai nā tunu. Ia mai sa tūlanga tato wha mai. Leo wa mai tau atu ia o lo o mwhai peo na ngā solo mai lama ia whainga malanga ia o vaa. Ia mai tonu fo i New Zealand ia ngai mai Samoa nei ina tau lea sa ngai mo fofuanga mai se ia o ngaluenga whawaitangi. Leo ua mai tau atu e maula manua to e te liu mai e whanua. Ia mai se foi ia talu sia o atu masina fo ia o mafai ia ona toi nomo lava ia fai ngamalanga pe ona ia ia ele stulanga fa no fo se mai ia mole se fulu fa ia so pe ona ia ia tonu fo tato tunu ia male atu no fo ia o la langi ese lo fa pe ona pesi fo fa mai ia tau ina fo ia ma fo ina fo tele ina ia tato fo ia lava wala puipuinga ia molo sanga le mu ia me se fo sanga le mu o tato lo fa ona mawi samone ia ona tato tele lo lava taimi ia male fo fanga fo ito tele ila tau ia o lo wa afia i le tato covid is full maliva mana tuale tulala fiafi ia fa tele tato tau fiafi ia malaulo pe ia pe ona fai fo ia ona fonga ina foi ia ele sunga fo ia yulai ngale ia ma sunga fo ia fia vai ili ia por sunga ia bisesio molio o le ole am fai tau felo ile tulala fiafi ia south time ia la so ia po le afiafi nei ia ona fai le ona tato fa fonga ia tato tala mai Samoa ia le ole a fonga ina foi ia ele tato tai foi po tato sunga foi fai tal fo ia Anthony manulele ua ia o stasina sui tato wa vaenga le ole fai foi ona mai ia nei vaenga le ole a tupu ia mamia foi ole a fuafua ia tupu ia tono tato tunu i nei foi ia songa fua lam tanga nei vai aso ia te tonu ia fa le vesi la la songa fua la tau i Samoa nei e wa tele ni te na tau le olo o ele o ia se tulanga foi nei ta penanga mo nga sesenga fa nga ia tele o tato wa tau mafale se to na ila so nafi
ia mo le nei aso ngafua ia tai ton foi fa to a fai lava nei tama fatanga le aso tai au ia ona le sa ta tu ai la sapati ia matele lava vaenga ia sai ia tato ia ile aso sai le aso nafi fa wina tato fa fianga vania toloa ia fa mai o tu pulanga ala vane fa fianga tu pulanga i tele lava mavaenga le ua tu pulanga nei mama you baby tap 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 my way give me that mama you baby tap tap mama you baby tap tap give me that I know you like it how I lean and I like you to be in the back saying give me Si utali iya tamalile Pasabili may isisifo sa uwile tuwa ana Sa isito silaw tilo-tilo Unyolo-wanganga Umatala umanotalo Sa ulo-tulo uitumalo Tupulanga alutula imaya Alatay milene takto Ese may lipalim sa may malu Fili e oilau susu Mawale vai falo, male vai tipolo Mawale pesti fresh malulu Ito pa yo le saita si yo mera fanga Male su iso oni ta size 2 So isa mera vai tu fito Mapaye muwa umalawe fale asi May isi Fosa uwile tuwa ana Sa isita silaw tilo-tilo Unyolo-wanganga Umatala umanotalo Sa ulo-tulo uitumalo Tupulanga alutula imaya Alatay milene takto Uling ali imafay pule Amatamay mga manuia Mawala to fa-faale to Afia faniyanu umafia-fia Ito aloto Tumawlit at talo Manuia umawfaiva Di ola pule tonu Fayi so ositono Motama maainga Pasabili may isisifo Sa uwile tuwa ana Sa isito silaw tilo-tilo Unyolo-wanganga Umatala umanotalo Sa ulo-tulo uitumalo Tupulanga alutula imaya Alatay milene takto Pasabili may isisifo Sa uwile tuwa ana Sa isito silaw tilo-tilo Unyolo-wanganga Umatala umanotalo Sa ulo-tulo uitumalo Tupulanga alutula imaya Alatay milene takto
moe. Se makua i lue, anga vale mai te kamakai. Ele mai a i malusia, e oko i le whaababau. Se makua i lue, anga vale mai te kamakai. Lue mai la, lue me konga pasai au whapapo. Sole. Alo wale ma maku me ngepa karo siko na konga anu malai. Ae ali. Aku pai au, ue ka konga karo siko. Anu koi musero siko. Poligo, le au bol malue lua I kapong. Ele au malale ngu, fa amau popong kona pange isasi. Ele fa kapula ai o I kau sanga ole ngai aseka. Le mea kau ai kusang makanga se kueli pale I mea uma. Au so alue, se makua I lue, anga vale mai te kamakai. Ele vai a malusia, e oko le fa amau. Makua I lue, anga vale mai te kamakai. Lue mai la. Sari. Hey, amal skigo na ban. Ay, ay. Kami mo din na. Yo, lawi, sam. Everybody go, move it to the left, move it to the right. Listen to the music, sole on my mind. Sila ole kita, ulo gai. Biya ole ako kofe ay mai. Oh, ma, ele kai. Sipa pa malo skigo, ke ay sole olo bye, sawi ay. Resident Yose malo nga luel neya so fatsai lava Yose ia le mafuta mai ia mai se ia onise ila tau le ma water so fa ne fo ia mai nga le afia fita tonu na ia ua ta tau bevesi lava ia ile tulanga mana vai fo nga luenga ia mai se ia ole lava lo o mafai ia ona ta tau baba ai lava ia itulanga lo ia le covid tonu Samoa ia tonu Samoa ia mai se ia o atu nu e mamau leo lo mafai ia ona ngingai lava tulanga tatu fa mai ia ai o enga solo ia fofuanga mo tute le nei fo ia ta wauli po nei fiafi ta wai o tulanga na ia o le tatu fa nga ina vai la ese ia pe ona mafai ia ona tatu ia nei fo mai tau le fa tawina ia wai ana le tula I wel fa mai le sa pise nei ia to tele lang ia ele to anga ni se ina to fa tawina ia tele fo ia hand sanitizer ia o vai nga fa mama ai to no tatu mo tamalawa fa mai no tatu lo fa no pe vai nga lava na e va vai lava ni se na to e vai tu lo io le wa ama tanu sal fa mai ia ama talo no to yo to fa tawina e sa fo fa nga ina ni se la to ia fa mai ni se to tele ia fa wale nga fa tio no fa tau le han sanitizer wale ua ia tatu tu langal fa le tono ngal venga ni se to tele ia fa nga ina tatu fa simoli ia fa nga ina ia ile avaenga na le fufuluina o lima ia mai se ia ole ua tatou ia ile tele lava ia o loa le ua mawhai ona le toi au mai tono Samoa ia e mo I lava le fo ua toi anga I mai ia tatou tanga laisa ia ai le umi lava fo ina vai asu ia ai mahea ia ma umatu fo ia le na fo ia o loa le sa au mai ia tatou va a le olo mawhai ia ona anga I mai au mai ia tatou va o loa ia mo o loa o mo mia I tatou I tono Samoa nei ia ele ngata po ilea ia ole sawa lava ia le anginga ia ole tele lava tustusinga ia o tatou I Samoa ia le ua ele tulanga na ia ole faalu le tele ia o live ma vaenga na ilunga upenga sa whailangi mana tua sasi na vaenga ia ole so tula fono le whamai e nisi ia o to tele mai se whaamalosia
ia tātou matanga luenga leo ia le Baba ai leo ina tau leo ola o whaanga se ina ia le tātou o penga ta whailangi. Ia mai se, ia ele o se penga ka whailangi vo ile po tātou Facebook he whaali e se le fia. Ia ma whaali e winga le tala whea ngai o niso tōtele. Wai mauti noa le lava ia niso le tātou olo o iai a inga, iai mātua, iai ia le tele foi. Ia o tua ngane ma tu whawhine lino al Facebook. Ia ele tala whea ngai vaenga na ia tātou e me se lava. Tātou sa moa. No winga vaenga nai tauna tātou wawa ai ia ilo wa fo i whaalualo ia mai se ia wawa ai lele ia ile lua waa ma le isanga te soifua wai ele mawhai ona tātou wa ngai e fofolo whapitau li pia whai o leo lea e anga inunga vaenga na no winga tāua lawa ona tātou iai whaalapo titonga e se sosoani fo i mo i tātou e mai se i nei mai tau sawa le soifuanga ma leo langa leo wai e telo tupulang mo mia lava vaenga na sosoani fo i mo i tātou. Ia me se, ia ole luma na i manuia fo i o whanau, ia matupulanga talavou, leo lo o wha moe lava le telo le atunu. Ia tātou mawal file mumalon sa ia ile amatangal neiva ia so yuni wa leo wa tātou ia lo na asos fulma lima. Ia leo to mau fo i lao na tātou peloa ile masino yulai, ia o aukuso, tātou whamanatu ia le asauta ma. Ia o lefa wā mata ia tūlanga o tīmunga ia ma ai fo ile atoa ia le masina. Mantua leo wā tātou a tūlata fo ia ile tāina le palolo. Tasini o vaenga leo wā ai fo i nungo penga ta wailangi. Ia le wā mata ia o nā tāpa a fo ile ia mo ila tau e o i tā palolo. Leo wā mata ngō ka wawa ai aku. Leo wā mai ia o na tāina ia waa ia atangata o a fio anga. Mai se ila tau i mai nutua. Ma ila tau lo ile mo tere salafai. E peo i la tau lava ia le la tau te sila fia mai loa. Ia i le taimi ma le masina, ia ma le aso tau ona sina i tātou palolo. Peo na i la tau tāpenanga le wā mata i le taina fo i o waa ese. Ia awa lava le asina fo i ia o le palolo peo na ia tātou atunu ia sasi fo i o i ai whaapelpele i Samoa. Ia ma e peo e tele lava nisa i la tau i upolu nei. Ta ulo tanga palolo ia. Wa maka ka penga ia vaenga foi le fonga ina me fainga luenga ia o ala to wa ie po la to me vala foi le o ma abe mo tele sala fai minu itu ia e a tol va ia so ia o isa va ia mo i tele vaenga ia inu itu e tali ia pe man via mai foi tam fainga ia ta to ni tau sanga o tele tau sanga len te fai la vasina tau tia tu langa le nei ta tu palolo ia tele la foi o nai vi poti le savi potia mai. Ia ai foi la liskang ka voi lea ia kinga ngai lo e pipelu. Ia ai pio lea lava au mai lava ia tela su singa lai no penga se failangi. Ia ta walo vaenga na ia malo ma futa ma tatu tatu ala lo pay TV ready news.com ma foi fal na ia sa pisinisi ia o fa ala wiloa ia ma nisi fo ia vaenga na ita pena ia e faia ia mo tau si no ainga. Ia fai ia na so soani atu tatu ala lo pay mo oe fa sala wina lo pisinisi ise tau sala fea ngai ia mase fa mama avenga mo oi a mese foi ia ina i so soani foi ia wala va ia tau fainga foi pisinisi mo le tau seina foi o tatu ai ngai samo nei ia matatu fa nau ia so soani foi ia mato tua mo fa sala wina was fa pito as fa nau maliu fa poiponga po le ala vistu ai nga special occasions na le afufua nei ia masina fai ona e wala au mai lunga le tatu lope ia po tatu page na lunga tatu Facebook. Ia mawhai ona e so tae mai ia tautua ia alau roa pei o loo iai i nei whale lau niwi Samoa. Ia mo le sila fia fo ia e le tātou batunu. Whaonga tātou whawhia fianga, sui whiwhiloi, ia tūlata fo ia i le mai e fo le tātou pukalanga. Male mafias Uale Hei solu manai Uana o ita Ose ovastea Ua hangale angaina Elo aina Malato faina Fa bolonga ya so uba Malele aio se faya
tele na whaamautinolo o sefe lau sapo lau taavali. I le whea lua iai lungo au wala tele vavavi. Ma whai ele ako motors and mechanic i vai tele na whasosoani ma whaamama a venga mo oe. I au au nanga nei. Whaamaina le swau usuina le whaama swau usuina a toa le afio lau taavali. Service ina o lau taavali a mata mai la vai taavali la iti. Eo o events ma Hilux. Ma whai fo iona lipe ele ako motors i a afi swau o loo whaonga ina ino whaanga tau bisinisi. Whaapea maota malawa. So ta ine lole ako motors and mechanic. Telefone fitu tasi fitu ono wha. Po le ono o tasi iwa wha ono. Moni si whaamatalanga. O talaina nei la mātua o nanga mo le whaafingofia ino la foina mai utupe mai atunu e mamau. Le Loabay e-shop e whaingofie e taungofie ai toe vave o na maua. Mātua te whaonga ina ai telefoni whiawea ai le Vodafone Samoa ma le M-Tala ma le Digicel Mobile Money. Mo le malam lama atili le mātou tautua asiasiane i le website www.loabaytvradionews.com mo nisi o whamtalanga. Se la fo mai sa kupe le Loabay e-shop. O le a foi. Loabay e-shop. Loabay e-shop e whaingofie e taungofie toe vave o na maua. Whai olo e tau sa i ria ni mea whare le rei maanga ta wale wha atotonga ino mota malawa le motonga postry and furniture sua sa uni e tali mo lo manaonga. Wa iei lo mātou to mai wha apitoa mo le whausia o so o se mea whale si kaili wha au na po nei. Pusa tu, pusa lava dressing table se wheti o ata mo enga laulau ai se tino foa mo a inga mātou te whausia ino foa mo maru ta puai. E mo whai fo ino mātou so ani mo le whale lei o so o se mea whale ua whale angaina. Toisu ino kava ono foa ta vale, puse nua palapala, whaale lei o lau pidiati, whaapipi ina o pola ma tāpoleni mo lau ta vale, whaapea lo mota. Ua mawhai fo i ana tongi online mai i so o se atunu o raro langi so o sau whaatau mo lau ainga, ai mātou te kiriva ina i whaita to o lau mota ma lau ainga i Samoa nei, e se furu tau sanga le warranty o lo umatau mea whale, e iai inga whaapitoa, le motonga upholstery and furniture se tadi mo so mana onga tau mea whale. Asiasi nei loi la mātou i tū lau le Facebook pe walau mai le telefoni lua fitu o tasi mo nisi o whaamtalanga e winga i la mātou au nanga. Ao le ako ko lo ka ko ka o se se fai lele ma ko ka ki
tātou Paul Kalami Lavasiga Ma Le Loabay nei fo ia sunga fua ia toi fa malo ma toi fa talo fa tātou tunu malo no sai ia il fengai fo imatiu te ma fai va te lol na wa mai ai nga luenga ia wa mana ma tele o ila tau le sa ma ta lava nga luenga ile tai au se pa me lava nei tu la le fiafi ia am natu ia le fo me fo taimi tau lunga fo tau tu ma tātou tunu ia wa tātou iai fo ia I taimi fo ia le a tāpena mai ai ia ma le tātou pokalame le tāua fiafi Ma Le Loabay le o le ase e mele sunga I ulai ngale ia ma le sunga fo ia vise sio molio mo le tautua ina le tātou atunu ia I le nei tu la se pa I first time o le a fiafi le so ia ai te loa ia toi whiloa I tātou le aso atai a whafte tele le mafuta mai wo ma pa anga le ngata lungo le tātou YouTube lungo le tātou Facebook Fapto fo faftai tātou sponsors ia pei ona lango ina tātou nei La Loabay le tātou motonga complex ia o le tātou aqua chemicals monga for lau Samoana rental Tau Messina restaurants o le tātou e-shop pe ona whaongai nai ia le telefoi ia o tātou tupe lafo ia matupe maua foi ia I tonu so tātou tunu fatalo fatu sunga ia Alisa Hakai le olong whaiona fa atalo fa mai lunga le tātou YouTube mai talofa lava ia lili malo lava le tautua I nei aso lo fatu mo oe ia malipulenga le Loabay ta mai se pese ia ole ale faingal wenga matamatatu from Western Australia God bless ia faftai lava le sunga ia Alisa manuia tele tiute mga luenga le sunga ia residing land yose manuia tele tiute mafofanga whengai ia mauto ina tunu wa mai se ia ole te telefone nei tātou pa angalong whaiona sala lawi atunu e fia fo il nei lalangi a meisi samo nei tātou toi whiloa I le aso tai au I le lofa malenga liu tātou tua manuia ia tiute a meise ia o fuafuanga wha amai a ia ole aso toi fua ia ma ia manuia